CITIC je organizacija za razmjenu tehnologije između Evrope i Kine. Mi imamo projekat da se dovede u Srbiju proizvodnja električnih automobila, ne kao do sad što je bio običaj da dovedemo kinesku kompaniju koja će ovde da proizvodi, donećemo tehnologiju ćemo dovesti ovde, zajedno sa našim kompanijama i mladim preduzetnicima da razvijemo srpski brend električnog automobila koji će biti namenjen regionu, ali prvenstveno na evropskom tržištu. Ima automobil, ima tehnologija, znači mi ovde samo tražimo partnere, znači kao što znate 51% mora biti proizvedeno u Srbiji, tražimo partnere u Srbiji koji mogu da proizvede delove za taj automobil. Ukoliko ne mogu, mi ćemo dovesti kineske kompanije koje će da prate tu elektrotehnologiju, da proizvode delove koje će faliti u nekoj budućnosti da bi se sklopio jedan kvalitetan automobil za evropsko tržište. Što se tiče performansi, ne bih da uporedim s Teslom, naravno, ali može se poredi sa najkvalitetnijim kineskim automobilima tipa BYD. Jako pouzdan automobil, jako pouzdane baterije, kvalitetne i bit će odličan automobil.